A nôl i'r canol, i'r adran dy, i weld diwedd beirniadu yr ebol gorau yn yr adran a'r penderfyniad wedi wneud am ar riban coch yn saff gyda FG Andrew, Gareth Andrew Iwen, di fe? Gareth Andrews. A maes brythdir Ebol. Dim enw to? Na, dim to. Felly geif enw ach special nawr wedi ennill y dosbarth. Falle. Dosbarth yr Ebol SC. Gareth wedi bod yn rhy brysur yn ei baratoi ei roi enw iddo fe to. Ie. Rwy'n bwysig bod Ebol yn ennill? Mae Ebolion yn newid trwy gymaint yn diwn nhw, ti'n gwybod? Ddim i fi, ond falle bod hi'n bwysig i wan o bobl. A fi'n credu, os ych chi'n bwriadu dangos y cysig, iawn. Wedi mae'n helpu yn dweud bod e'n dangos bod y Gaseg yn gallu twlu Ebol da. Ond eto, wrth gweld rhywbeth yn Ebol maes brythdir, tu flaen i ni. Fe newid i ffedd ddim lot wedyn ni, bydd e'n anifel da mewn amser, wy'n siŵr. A ni'n gweld Delyn Deacon fyna, fi'n credu. Wedyn mae'r llws bach na, Austin yn Calvin Isaac. A ni wedi gweld... Ni wedi gweld mab Delyn yn ennill yn y cylchbwr yma. O! Do, Freddie. Mam Freddie Deacon, mae rhaid ni gael golwg am hwnna mewn amser. Delyn. Wel, yr enwog Freddie Deacon sy'n trafod siwr gymaint o gyffyle. Blwyddyn diwethaf, enillodd e popeth a dipyn o lwyddiant. Welon ni fe ddo. A wedi ennill bwr yma yn barod. A dyma ni yn canol y prifgylch ar y dimercher adran y Cobiau Cymreig a'r gorau o'r ebolion gwrw y flwyddyn hyn o dan llygad John Kirk. Ebol maes brythdir i Gareth Andrew. Dim enw to, Ebol maes brythdir bydd e. Ond da iawn, riban goch. Be sy'n mewn enw gwed? Well, Gareth Andrew, maes brythdir stud, you've just won the Royal Welsh Show with your colt Foal. Yes, it's been a few years since I've had a go here, and I've actually won it. You have won it. You've got the red rosette to prove it. Now, I do believe this foal doesn't have a name just yet. No. Got a few in pipeline, but nothing yet. Well, maybe now he's won the Royal Welsh, you'll have one that's like, that's the name. That'll be it, yeah. So what are the plans for this colt in the future? I haven't decided. Somebody comes along with the right money, he's for sale. Well, there we go, especially now as a Royal Welsh winner, he'll be attracting plenty of attention. I believe you've got a full championship to come. Have we? I think you have. I think something's coming, so you can't best not go too far. But good luck now for the rest of the day. What else have you got up here competing? Stallion yet? Junior stallion? You've got a bit more running to do. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Many congratulations. Ta-ra.